Madaman ti construction ti access road iti likod ti SM Mall iti Lawag City. Dahito iti kinfirmaran ni Mayor-elect James Brian Alcida as chairman ti Committee on Transportation iti Sangguniang Panlonsod. In baga ni Alcida nga ti first 2 days ti grand opening iti SM Mall talaga nga repret diti uglugan nganayon da iti nakarong nga trapiko ngem kalpasan iti subunong aldaw inot iti panagbasit iti luglugan ken kasamitan na adal na saya at dagiti rota nga pagsirkaan ken pagawaran dagiti luglugan nga sumrek iti nakamat ang mall. Inapagana nga damitan dagiti instruction manipod iti DPWH ken Congressional Office iti panakaaramid dagdagos iti access road kit manamnama nga mereng pa sakbay iti panagtapos iti redo nga 2025 iti agdama ket na iti sabitmetan datoy proposal iti panakaramid iti plano manipod south going to north iti Gilbert Bridge akumamang iti SM iti Lawag City. Adala iti plano nga nailatagen ket manariman ti implementation na yung manariman pa lang iti panaka-adal datoy dike nga agbalid a kalsada. Ngamin sa nga nakadesign iti dike nga kalsada sa Kapuna manariman iti pansudyar iti DPWH para pala iti elective care a pundasyon ti nakamat nga dike nga marami din nga access road manipod iti likudan iti SM iti Lawag City. Paset iti pinagluman tayo kini Mayor-elect Alcid pangipelan karato nga panag. Yes, traffic ng first 2 days pero tignan nyo ngayon medyo okay na kasi nga yung initial talks with SM is just familiarization muna ng entrance and exit kaya nagkaroon ng massive traffic ng first 2 days. Pero so far okay naman. I started also talking to the head of traffic na pumunta to add additional mga manpo para to ease yung traffic. So, okay naman so far so good versus nung first 2 days after ng opening. Yung access road sa kalikot ng Yes, yung access road doon sa likod, ina-company ko ang DPWH with the instruction of Congressman Sandro nga pumunta kami. I started laying out kung ano yung proposed design. So, nagbigay naman ako ng inputs, entrance, exit doon sa SM, additional roads, additional access roads, additional exit. So, okay naman, we will see at the end of the year till next year, meron ng pagbabago yan. Kasi yung initial, nag-start na yung construction ng access road coming from the north going to SM. Ngayon, ang sinosurvey, yung strength ng dike at additional road going to SM. Then, meron akong pinopose na road, access road coming from the south going to SM. So, yun, yung mga plans. Coming from the north, meron yung pagbaba doon. Pagbaba coming from the north, from the Gilbert Bridge going southbound, merong bubuksan na daan doon, dadaan ka sa dike. Pero yung dike, i-review para strengthen yung dike, then wider dike para additional road doon, additional lane. Yung coming from the south, review from Nangalisan, merong access road doon na dadaan din sa dike. So titignan. Hindi naabot ako sa bypass sa barangay i-review, gagawing exit yun. Example sa likod, mag-exit ng SM, dadaan ka sa dike, going to Pangit, pwede yun. Pero review yung strength ng dike. Kasi yung dike initially was designed to be a dike. It's not designed to be a road. So review yung strength ng dike. So kailangan i-reinforce. Siyempre, hindi, DPWH to. Nagipag-coordinate ako kay Kong Sandro kasi yun nga ang initial talks with the head of SM din noon, rine-request nila. Yun yung isang solution para hindi mag-traffic, mag-congest sa harap ng SM. Pero malapit na po yung tagulan. Wala na rin. Jay, Idol Lawrence, iti inuman tayo, kini ay naputol Idol Dennis Sublim Idol
Okay, so DJ mga idol, talagang ayan, paspasam daw ni kastagat makakope up ni idol Dennis Gabriel Alipio. No ini kastakit mamon tayo no. Okay, adan. Okay, go ahead idol Dennis. Kas makita iti picture no video idol Lawrence adan kita panangakali kada ti inner part iti diet astang panakanan may rehabilitate may strengthen dato persa iti dike tapi kasi mapagbalin to ng access road ang agturo jay barangay Tangid no malagit mo idi sakto iti election na nagbalin ng issue dato idi in race ni Mayor MK dato ang plano ng tinagbalang ang issue dato kadakkel iti pundo nga mausar ngem generally no kikita ando dato plano ket isumit lang iso di lang panagplastar na nga ti agdama ti plano idi ni Mayor Kion ket gumatang da iti nayon nga lote dato mapalawa di jay DK Idol Lawrence nga sumeten tinagdakkelan iti pundo nga kitkidawan na iti congressional office iti first district itan dato man rimangket may strengthen langen dato DK Idol Lawrence sabi gusto kita maadalan bag dato sa hangag collapse dato ang kasuntulang nga ado ti volume maluglugan nga musar iti dato arami tatan nga access road nga DK iti dokondan iti SM at dapen to no gabukat amyanan adan to iti pagserkam mapakal lugar adan to iti pagsitam ken pag Nay, nagputol mo rin. Okay. Pag ano DJ Idol Dennis. At nukit kinante ngamin mga idol akit kasla lang as of now akit iso timang tud iti trapiko iti daytoy Gundawa iti danay paset na iti SM mga idol. Okay, go ahead Idol Dennis. Pagserkan kan ano? Pagsatan na Idol Lawrence ket hands on tatan iti DPWH para talang katoy panaka trabaho dati access road tapos ket Malayayan iti nakarong traffic iti Airport Avenue iti tilawag ng runa ket iti school opening ang mga mapektaron to iti mga nagbasa kada itay pagadalan iti sentro ken iti south of the river iti tilawag. So kaya nga siya Idol Lawrence yung ati DPWH manarimanen iti panagtrabaho na siguro nung mablabsam at dandag iti heavy equipment iti abay iti arko iti rang iti tilawag city nga nakastand by jay nga mga trabaho dato'y access road nga ne-propose iti biyang ti DPWH. Ala barbaring hantong amang traffic apaman malpaston dahil nakamatat ang access road iti likod iti SM Mall iti Sirat iti Lawaga. Damag pelang manipot iti traffic Idol Dennis Alipio tatak Aramen.